Chisetsa mofomobe o tabeletse letona la dihlodilwe la mmuso wa Lesotho Mohlome Moleko o lla ka ofisiri mo ya khamphani ya Lesotho ya motlakase Monghadi Ntsiye Maphathe o re o ile a tshwara molepo bookameding ba koporasi e ntse le setho sa boto be ile meja fatshe ka mona kapa ho itukolla ka bookameding o kgutletse ka bana ka botong ya LEC o re tabeng ke tlolo ya molao ke a tshwara maemo a mabedi jalo hape o re ache ha ne a lokela go khutlela ka botong ka kwana o ne a lokela bonyana nke dikgwedi tse tsheletseng ho latela molao o ile a okamela batho ka mane a ba tsamaisa jalo sa khutletse ka botong o lo etsetsa bona batho bana hape diketo tla ke re tlo utlwa rena o e hlalosa jwang taba eo Monghadi ba tshesetsa mofomobe Monghadi Mokgothu Makgalanyane mokgethwa wa mokgethwaneng ka ho RFP o dumellana le moetelle pele wa bohanyetse Mathibedi Mokgothu ho di matlaleho e sibollotseng hore baahi ba naha ena ba sentse ba tobane le tlala ya bojarikata jwale mmuso ha o etse letho le kgahlanong le yona o re na re naha ya mofuta ofeng re naha ena le bothata tla ke re tlo utlwa hona o e hlalosa jwang tsena le tse ding ke tsona ditaba tso tla imamella tsona le pholeng la ka jeno re ya hore ya botshelela le halofo MRTV mo ke a dumedisa maqhubung a FM ke bua madume le di-talent tse fapakaneng tsa marangrang ke boka dikgomo ke tswa le mona fela ha re bitua re wela gabo ke wa bua ka bosotho e be ha o bitsa mo Africa FM wa dire halali tsoho tse no le tswa ka o divisitse ke di ho seta ditso tse le ngwana wa le mo Africa FM ke putsalatso e boulelang basotho ke le khulu ha re le bangata re makgolo Sesotho lona ka nepo ka ntle le re batho ba tsene ba sena gobane sona se bopuo se tla ba le lesumo e o tlo bua ka sena seo fela jwalo le Lesotho ka ubetha baka bogolo ba tsona di re se ka mabitso a marena ka bona e ka dithopo ipapisele mo Africa hona jwang o hodisa gore He weso nna ke mametse sealemo ya segao he banna o mamela ka ke mamela ka maranga mohlompheng go re ka fitela moeng a kere www.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fitileng ke dula ke le leseding la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tswa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tswa jalo mamela putsaletso ya hao ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng ke metsotso e 20 pele ho hora ya botshelela re simolla mona le Monghadi Mokgothu Makgalanyane mokgethwa wa mokgethwaneng ka ho RFP re tlo tota ka maikutlo a hae a akang polelo ya moetelle pele wa bohanyetsi hodima tlala ya bojarikata e tobileng baahi ba naha ena o re naha ena le bothata ntate Makgalanyane naha e le mona o simolletswe ditaba tseno hobane ho sa sebetsane le tsona ntate re a o amohela phutsalatsong le wena hoseng e se le nako re sa qoqe ntate e ka ba o ipatile ho kae o ntso sebetsa a banna e le hore ke nna seng a sa ye mosebetsing ba nna ha ke sa o bone tje ya tšhatela go ke le masimong ba se ka masing se komiti ditho tsa go le pedi dithate o le itjadile le ditereke tse yang ko le ntse le etsang diterekeng moo gona go re se go ka dikolong ka mona jalo ka ha o tseba dile ka tsamaya le kopantse ka komiti e tha yang ko re sa so dikolong mona hona taba ena ya bana kapo ya tsena e tswang GBV kapa thopofatso ya
batho go latela boleng ba bona bana basadi ngwetsana le batho ba go fapana jalo na di ka ba e etsa go no ka ka go dipelo go ka ba dipalopalo tse di batla di re tsosa tsena di ka ba ina tlhokisi di bona ba ile ga go ka ona le ha go ha ya ishitse go basadi le bana ba ba wetsa re tlatla re utlwa eo ntate Magalanyana rona ke tlhekefetso ya mofuta o feng eo le reng e etsetswa basadi le banana mono kapa banana dikolong mono na bashanyana bona ha ba etsetswe banana ba etsetswa ke bomang ke ya mofuta o feng re tla utlwa ditaba tseo moholo wa ka ha re ke re tla tabeng hantle hore maikutlong a ntate Mokgothu Mathibedi Mokgothu ntate Mokgothu Magalanyana ke ke ditaba tsena maoba le jwale ke ditse ke hlahloba le mekgwa le dipalo ke sita le ditaba tse buang ke bana ba nka ya lefatshe ka taba tsena tsa tla haholo ka haholo ha ya lefu ke shebile selemo sona se sa mashina a mabedi mama ke pedi le mashina a mabedi a ntse nene le mashina a mabedi a ntse le fa jwale kala yena e bontsha la ntse ke be ke re bothata ba yena go bona la ile tsona e iketsetswa so a se kala ya seo go tshoko re ne go tsiketa kala ke kala e ka tsole ya e iketsetswa ke mang jwale kala ena Sendel taba manjalo mendela go tla ke matso se jo matso e ba tsao ba a ora se ki island ya le go bona bone ke ne ke gafu ke taba ena na ya nna go bontsha hore ke taba yo e ka e bona e ka isa go se ba se ki ke de mosala le ka di palo ba di bontsha ka go benela go le ga e ba ha bona tsa ke ka le bakala go di de ha lengwa ha go di baka tsena mme e sa go be ha bo be o sheba ekere ile tsale ha ile di fukuteka ke bontsha go ya lo fukuteka o ka meile go di baka tse la le mo bolengwang di le ngata ke dife jale ke tla ba yona sebaka sena sa le ribe e be berea e be masego e be bothabotse e be mafiteng e bolela go ba tsona ke o ka sebetsa hantle wa iketsa dieke ka gole o fukuteka ha o sa e iketse o iketsa ha ke tsaya ya utlwa ntse ke manya sa sebetsane le go bona hore tlala ya phephetelo ke mona wa tsaba ke mmuso a go le la jela boemo bo teng le bo mmuso bo sa tsitseng ba hore bothata bo teng ba ke ba hore temo e se e bonahala e na le ditjeo tse mme mmuso o ne ntse taba tse teng go fokoletsa basotho boipa mme empa mmuso ba le ba itsele ka hore ke bile ka tsale a tlameletsa tsona ge na e simololetsa go ipatlela ke tsale a tlameletsa tsona empa ya go bona gore mmuso tshwana gore o hloyetse gore taba e le tshwanetse ka gore ga e ba o etse jalo o be le moralo o hlakileng dibakeng tsena tse leleyang diekere ba teng dikana dipalopalo di bontsha bokene gore ke pakeng tsa makgolo a dikete a mararo le a mane a dibaka tsena jale go tlamele o hlaketsena gore ge ke ba sebotetsana ka karolo le itseng gobana ona tsena wa bontshala batho ba taba ba lekaneng ke o feta makgolo a mane a dikete ba ena e tseno e lepua gona moo gore ke bolelle diekere tse ka kgonang gore di sipele batho ba ke gore re etse jwang gape tlala e le ga yena banka e na le ke tla ke tlo nka he o go hlalosetse lengolo la gore o na le bonagalang e le karolo ya toropong empa ba re toropong ga gona tlala e kalo bane ba e shelela dinoko tse ka bang mashome a mararo ba bontsha gore go ba ditlhokotsiana tse bang teng empa ba re bogolo ba kare bo metseng enana ya magae mme yone tse dinokong tse ka bang mashome a tsheletseng lekgolong karolong enena ya dibaka mme ya dihlahiswa di bontsha gore ebile dibaka tse tsa di ameng gagolo
tla ba botlhabotsa bo mo kgotlong ke bo mofuwa bona o tla bo botsa ka botlha ya tsena go bjale ya ka manta o tsaya ka matsogo go sa kilo ha e ka tsena le ya go tsa mo bua go ka bo ke di tlhaise jwa go e le go di le ya ma ha ka sa itse le ntse e sele ba ka bo go ntse ba hantle ke sofa matlala ke bona le ba ka pele ba setšha ke utlwa e hle o bua ka taba ya maano hore ke utlwe hantle o re mmuso e hle ha ona maano a hlakileng tate a ho phephethala tlala ya Botjadikata e lipilweng e sentseng e kgwebetha Basotho diterekeng tse boletsweng mo o bileng hore di se di phatlaladitswe ditereke tsena hobaneng re ntse re dutse fatshe re sa sebetsane le tlala diterekeng tseo na hle hore ha ona maano a hlakileng a ho sebetsana le taba tse kapa teng batho ba mpa ba ituletse fela ba afuane Ikwena le ke ntse tsa o feta ga ne re ditse le ausi wa ya bana ba tsa di-consultant a Vietnam na ya Vietnam kwa a maikete na hina Lesotho a re tshwana le dithuto tsa mphafe a re dikotana ba nna di teng ka o fela bothata ko go batho ba teng ba na o ile mo ha ba tlamele o dile ba ntho ba twela da fulelena ya go ba dikopani ba sheba kaita la se bona bothata bo bogolo bana ha ya Lesotho ena e hle go jwa go bua ka tla o bona go bona ka manga manga dinte halare la le tlola le tsa ba taba ela ya di tshakanya tsa ditšhelete go tlo se go mo dati go ka le tla ela e bona ke fokotsa ya mo bengwa o ye ya hao e amana jwa no thiba tlalaji o re go tsele thiba tlalaji le go ke ba eng ba o tsitsa ga soka ge le le ha tai ka mantswe a mang ha o go go tšhelete ke mekotla e mentsai ya manyolo ke mekotla e mentsai ya dipone e hlokahalang mo ba se ba ba pele ke go se ke se ba da diga dilo le diga le file mashome ko mabedi ha o fitwa mo dilo a e tla be tele le re ya le file tsa masebu mafeteng mohaliso botwalo ntse taba tsena go ena ya sha ditse tsa ditse tsa tlamelo go di sha ya le di le tse o tsa ke ntse ha ba go ye itsenetisa go tlamile go go leng go go ntse dijo ha ba bo e ba tsela jalo ka ntse go ne tshaba mo le ka tshabeng na bo itse ha e feta ba soka ba lema ba soka ba kenya dijo masimong e shile ga ba kile tla ha ona ntsheng ha ona modimo wa tsela go tse ka yena ha o bona o lona le parlamenta lona le ba tsisa le tsamelo di sa mmuso ha la etsa go tla o bo ya o tsena ke ka mang na di ke re follow a ka mang ka dikonting ke na go ya go ile di manyolo a yang ka mang di ishile na ati ha ira afite le tuna bothata ke lo peng empa ya le go a le tšhelete e di bilione di thao empa jwale ntate Makgalanyane re ile ra bona le nako ka o feta le sa etse ditshalo morao tsa mofuta ono lona le mmuso o hlalosang e le wa barui jwale le ipokelletsa ka ona manyolo ana ntate a sa fihle setjhabeng kwana le ipokelletsa ka ona le batla go holemelona jwale le tlotla le rekisetsa DMA dijalo tseno jwale ka tla phephethelwa jwang e le lona ba ikgapelang thepa eo ya setjhaba e manyolo kapa thepa ya temo angkon ke mo khotse tshwanke ga a se ka ba etla meile go etsahala ke tla meile go go le yona e ka lentse ya go tse hantle Basotho ba ntse ba itimela ba ba so re kholengwa ka boloko se batho ba ka le mang sa boloko go fokotsa phephetela ena ka beya fa ba ba ka se ba go ga di ka mo le manyana makana ke ya bona a makana ya manwane bona le le metsima wa Basotho wa a bloko ha tla ena tse go tsoye ke taba ya mo le o kenye tsenetso o yetswe o kenye tsenetso kana o ipa tsenetso go ena Basotho ke se mo ba le fela mo taba ga e tla tla de mabani ke na di tsela ke go e go fitela ke ha go ba le muso o kenya go Basotho ba tsenya tšhelete ya bona e ngata ga go ka harati a ke a go a ona mo ke le batho ba ntse ba lema a tshase so go le mo mo ka go bana o tshiki ke tseolelo ya mashume ka bobedi a di no control
tjhe ya utlwala ebile ke a tseba hore le ha eno kwana o ntso le mandate Basotho ba bang ba sentse ba lla ka ona manyolo ana hore ke ntse re batla manyolo mona ha ona manyolo ho etsahala jwang hantle bothata bo ka ya ba lekala la temo ntate jwalo ka hore le abetse tjhelete ngata re sentse re phethela le mosala morao ha kae le tona le hore le fela le ntse le phethahatsa ho ya ka leano ya mko ke hora ke yona re bona hore ne re sa tsisa ha go go yona ba nna ke sa le mme mko ba la ke tsisa bona ba se twa ga bona kana mo go ba ka lengwa ba ta ba lengwa tsa go no le mo ntse ke le malemanga mo ke le ba tsa go le ditela la ke ba nka fumana tsona di dilo la tsena nna tso ba le le letho ke sa le ke tse ai mo ke tso lona ke nyanyana nna ya mongano ala petse ai la ta ke no bulo ba fa ke le ndate batho ba tsela ke bona ba tsena ke ba limpa ke le pa ke ba di tabena ke tabena soleya o ba se ba bona tabena ke tabena soleya muso wa twa tabena ke tabena soleya ha ka ga ikwela ke ile nna ke tla tsena ke le ena ke le tsa bo o so tshuro ntate hore a mmuso o etsa ka bomo tlala ke yone phatlala diterekeng tseno fela o bona ba ntse ba dutse fatshe ha bana maano ha ba rale botjha ho atamela tabeno ya tlala ya botjha ho etswa ka bomo o tshojalo re le bile haholo ntate ka nako ya ha o le ka moso le bile haholo ntate Mosotho motlae ke monghadi Kgothu Makgalanyane eo yena ka boemo ba tjhe o ne a ka maikutlo a monghadi Mathibedi Mokgothu a hore ho lepilwe mona fela go bonala mmuso o sa etse letho ke tla ke tlo batla le tona monghadi Thabo Mofosi Mosotho motlae la ha ka ba o sanre ke re tlo qoqa le yena sentse ke ukwetsa ke tlo letsetsa ntate Mofosi mehala eno ya ka o tlo e arabela le hakola ditaba o ska ba e sheba fela re ke re tlo qoqa re utlwe hore na moralo wa temo wa selemo sena o eme jwang leano la temo na le selele teng e sale re le batla phutselatsong mona ho ya pele ntate taba tse di tla sebetswa jwang Basotho ba sentse ba lla ka thepa eno ya manyolo tlo letsetsa monghadi Thabo Mofosi ka la hakola ditaba o tle o re arabe Bela re tota le monghadi Matshisetsa Mofomobe Mosotho motlae ka lengolo leo a le ngolletseng letona la dihlodilweng la matla Lesotho mona ntate Mohlomi Moleko o netefaditse hore o le fumane ntate Moleko lengolo lena la ntate Matshisetsa o bua ka ntate Ntsiye Maphathe mo ya ile a tshwara molepo ka mona ka bookamedi jwale ya kgutletseng ka boto ha re ke mtlwena ntate Chiswe hlalosa jwang ntate Chiswe re a amohela le wena o seng o mona lengolo le hantle le hlaloseya jwang ntate Matshisetsa ara ga ke le lengolo le bonolo haholo le lengolo le supang tsamaiso le tebello ya di-company kapa dikompone e ka ba tsa mmuso kapa tse ikemetseng ntate di na le tsela e di tsamaiswang ka yona ntate e ngotsweng ka hare ho ka hare molao mme ke hlokomela hore letona le kgabane mona e ka nna ya ba ile la fata ha le sebetsana le molaong re ke go potela mamedi hore ntate Maphathe e ne le setho sa board ya tsamaiso ya company ya motlakase ntate mme ya ga LC nka qeta ho behella baokamedi ba yona ka theko ho mosebetsi boto ile ya etsa qeta hore e mong wa bona e leng ntate Maphathe a fuwe hore be yena ya tsamaisang kapa o kanele company ya LC mme o sebeditse jwalo mme le hona moo mo sebedisitse ke nka hore e ka nna ba wa sebetswa hantle hobane o gopola hore boto ke yona e tlisang tsamaiso ya kompo jwale ho nka setho sa boto o sebetsa mookamedi wa kompo o tshwana le ho tlhoka
Moi, tout le monde, je sais, tout ça, comment on a la fête, au fait, on a fait. Oh. Yeah, one year you are inside summer. Not a whole lot of that my patch, yeah, by man. Actually, harder than other. It I about. I did the mechanic. Tabaye mo la seda. Samay siya. Di kampanya. Kamola ubisang public enterprise. Ya sila mo palitin. Mas pari mo diyan sinagaw. Lumalaw samay isang di kampanya wa di kitse leadership belo so mo. How di malana lo ko ubewa. Sai sai mo patu di mo kamediwa. Maybe you want to take a bigger change. My head on family among her. Who wait to go to the farm to get in the motor cheap? Who put your money has them when you are bad to Oh, trouble coming by this. Oh, like I was so mad. So I end that it. I like telling laugh. I need to hide made a whole way. Hove walo mopane rutela hove le aula na khethaiseng ya tsamaiso management is separation between government and management really inga taba e ne go tlola melao e tsamaisang dikgwebo tse kgolo kapa di-company tse kgolo haholo tsena tse di tswang ka puso mme ke mo kopile gore a lokise boemo bo gore ba e ka nna ba boentse a sa elellwa mme ga e ba a sa lokise boemo bo ka nnete ke tlo hloka boikgethelo ntle le gore ke kopele go botsa gore le phatlalatsa ketso eno Eliketso eno gobane ga e dingwalelwa fela ntate mmuso so tla dula go posta e le di-company tsotlhe tseo o nang le seabo gona yo o di tsamaisa ka tsela e kgatlhanong ke molao re mpa re kgaolwa ke nako fela ntate Chisa jale o re ho etsagale jwang ntate Maphate ko re ho etsagale jwang ka ena hona jwale tje ho lokiswa ka hore e se ka hlola e ipheta taba eo kapa ho etsagale jwang hona jwale a tswa ka hara boto o a tswa ka hara boto gobane e nngwe ya tsamaiso ke gore motho o lokela go nka bonyane kgwedi tse tsheletseng a ka fole ka theliko pele a ka fosetsetswa boemong bono e seng a nna a kene ka mona a tswa a kene ka mona ga emailletsa jale a montsha ka mona a kenya motho e mongwe se ba tla bona na ba mo isa o kae ga e ba e le gore ha na ntse a tshwere molepo ka kwa ka bookamedi o na bile a ntse a tshwasa ya boto ko rona tshwasa ya bookamedi a tshwasa ya boto o ene se se thosa boto o na iphumanela lekgolo le mashome a supileng a dikete fela ya ba mookamedi ga di lekgolo le mashome a supileng hanna o ntate ka nnete re lebile haholo ntate Chisa re tla utlwa gore na le tona le araba lengolo lena kapa le etsa jwang ntate o itse le fumane ke bua bolela ho jalo ntate o netefaditse go lo fumane go mo ka tsana le bile haholo mara batho ba tshwasa manna lekgolo le mashome a supileng a dikete ka kgwedi justice kgolo lekgolo mashome a supileng hey well ha o kena bo LNDC mana Mosotho e motle o kena kae naha ena e tshwere tšhelete e re ke tswele bona ke ya boliping ke tloela go inanatha ka bohashana le bokgothokgotho ba batho ba bang Give me the
ke tla utlwa jwang le buela ho nka nako e le nngwe ngwana a go mpolella ona ho etsana eng Please morena ne re lo arole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse ka ntle ke ke na le mokgwa o sireletsehileng wa ho Nare Mphama cash mekgatlo account a ga theoele tsona mogolo a ka tshwara jalo fela tsa mokgatlo kaofela di fumana kona le ya tšhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara ecocash mekgatlo account ecocash mekgatlo account e fumaneha ka hara ecocash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala. Society of Financial Services simplified payments every day everywhere. Ipapisa le mo Africa FM o buise kgwebo ya hao. ke nako ya hore ke phethuele diofising tse kgolo tsa Boleipe Lesotho mona re hokana le ntate re Thabile Mphahama. Ntate Mphahama re o amohela a ke o re fe tsona tse ka lebellwang ka tje ya le wena ke bo ke kopa ke o dumedise ntate ke dumedise le momamedi tsalatseng ya Maafrika ntate ke hlomphe le Basotho ka kakaretso ke hoseng ka Laboraro mme re tsoha le godimo le hlakile boholo ba dibaka mme ho phodile ho isa ho ka bata ka moya o fokang o le bobebe ka itebo ha le ntse le phahama o ka lebella hore godimo le dile le ntse le hlakile boholo ba dibaka mme ho futhumale ka moya o fokang o le bobebe ho isa ba mahareng hlalo be o phiri ma wa fokolang haholo a ka bonang dibakeng tsa ntse ka botjhabela ho naha ha re sheba maemo a motjheso ntate re bona ha maseru ke ka fela 20 a supileng empa moshashwane maske mohalsu botabote le lebile e ka tsena le yona berea e ka fela 20 a supileng uting e ka ba 20 a supileng ha matla ka malutseng go bona ha tsa snack mo le mogotlo e ka tsena le tsawa tsa ka di ka fela 20 a supileng empa Oxford ya dila ho le shumele supileng mme monkong ya tsa masali 20 a supileng ka itebo ha re shebela pidana jalo ka ha sa le ntse tshonda teng ya ka dila e batla e tsile isa mafelong ana be ke lo go tsatsi la tsane le tsatsi la tsane ka lebela hore mothuso wa rona o matafale mme re ka bona o tsho ha le tsatsi la sonta ka mo ke neng ke tswa ba se ka teng dati a tsapa ba se ba taba le tsatsi mo nna ntate Mphahama re le buile haholo a re kopana o sane e le la bone Molepi wa tsa le hodimo ho thewa diofising tse kgolo tsa Boleipe Lesotho mona ke ntate re Thabile Mphahama o re file tsona tse ka lebellwang ka tje se re tla utlwana o sane o kena ka dife jale re tsebo ya mafelong a beke nna le re tsebo ya mafelong a beke ya bona motho mongwe hore ebo ditibo lona le rata o khalla ditšhelete tsa batho mona monna ba ile ba itshebeletsa batho ba re ba ikela dikolo kwa a tshwasa bokalo o sebeditse mothelo o go keile e hle o tla tshwasa bokalo ke itukisetsa o kena ka ra setsiketsi sa ke di bona tjena ka mohlophise moholo mme busa o tlo ntjwetsa hore na ntho tsa o di nepaetse he re tle re kena le wena kapa jwang ana o ne o tseba hore ngwana ya sa entelang Maselese le Rubele o tlhokotsing ya ho ba le mafu a kang serame sa matshwafo kapa bona bofofu lekala la bophelo le mema batswadi le bahlokomedi ba bana ho tlisa bana kentelong ya Maselese le Rubele ho tloha ka la 20 Mphalane molaetsa ona le o tlisetswa ke lekala la bophelo ka wana motsotso re kopa fa monyadi sebaka a ka tlo re jwetsa hore na o la kopana kae le motho wa hae bomme le bonta le dumelang le ka dula fatshe ke hopola ke mona ka ga toropo ya Masehu ka bua yo Mosotho Lesotho ha ne ke kopana le mme mona ke ne ke tshonne ke na le tšhelete ka le ka 10 maluti mme ka ipotsa ka re 10 maluti e banna e be nka mo rekela ice guava nka mo rekela masimpa ka hopola hore ka 10 maluti ena nka fumana metsotso 32 kaofela mme ke le ka etsa jwalo 10 maluti ya ka mpha metsotso 32 jwale mantsibua ka ke kopa o tshaka jwalo ntate reka emtseni ka 10 maluti ya ntate ho reka le tsa start to do one hash bona ko ta ntate jale re kena ka hara setsiketsi sa ke di bona tjena ka mohlophise moholo ntate re a o amohela ya mwana wa ka
ke la boraro ntate re kopa re ke rutlo rona o di bona jwang ka jeno Presidente ya meeting ya fora Nicolas Sarkozy e qalelletse ho fetsa bosa dilemo tse hlano tjhankaneng le hoja ile ke kgapanong le katolo ya hae letsoho la molao le fela le Sarkozy o thotse kenyewe e reng o ile a tlola melao ya naha ya habo ka ho sebedisa tjhelete ya lebi ya boiketlo ba dikgetho tse neng mokokoma tse samaratswana ka puso 96 bopaki bo bong bo ne bo re o ne a nke tjhelete ya libya e reng e buswa ke Muammar Gaddafi ka le reng ha ka sekokomala o tla hlatswa lebitso la hae masong a babusi ba dina a sabo President Nicolas Sarkozy a ka ba a qetella a hlatswitse lebitso la Gaddafi ho ena le ho hlatseha o ne a sele makgowa le ho feta a ba a qetella bosenyetile a di a ketetse mmuso wa hae Sarkozy o bolokile phaposing ya hae a le mong ho mo qosa dikgathatso tsa tjharotsana tse a hlahang hore o na le mabantiki a ka nnang a mo hlekefetsa o file phaposi e nang le bete televishene le hatsetsi o bile o na le bolokologi ba ho sebedisa fono le ho etselwa ke lelapa la hae mmoho le hora e le nngwe ka letsatsi ya ho otlolla o le jwalo o na le maikutlo a reng a ka nna a qeta dikgwedinyana fela ka moo a ntlo lokolloha Sarkozy o tlalewa e le mobusi wa pele wa lehleng wa France ya atanang tjhankaneng ka mora Napoleon Bonaparte ya tummeng haholo o tla le jwalo lekgotla la boipiletso la Lesotho ka lapile la ditsena di ile la menyetla kgempe Christopher nyeweng ya ditho tsa sekganetsi mo ho tlisanang matla a ho tsamaisa dikopanyo bo ba Basotho ba maemo a fapakaneng barui dio tshirikaneng tsa mmuso wa Lesotho lekgotla ka molomo wa Sakwane Peter Sakwane CJ di dirisitseng policy ka tiko ya pula selosa au tsenya bopaki bo fosahetseng ka sesere nyeweng e neng ile ya hlola bao a ba bueng ka lepapateng lekgotla le bile la thusa ente le phutshing ka ditshenyehelo tsa diyane ba le reng o fositse bao a ba buellang ha a lokela ho ba thusa ho llela ka boemo ba hae e le ofisiri ya lekgotla a solo e nngwe e tla fumaneha ka la bosupa la kgwedi le qetella sena ka ho lebohela monghadi Moholo Makgabane ya tsenyeditseng lekgotleng le shabaneng le dipelaelo tsa setjhaba kgahlanong le sepolesa sa Lesotho ke mollakaletsa ka tsela mosebetsing fela wa bohlokwa ha setjhabeng sa habo fellang ka bokgopo le bosebeletsi bo bontši ba sepolesa sa naha ena lekgotleng lena bona le benghadi Patere Sylvester Mothabile senior superintendent sedimo ya seng a phomotse bopoleseng le senior superintendent activity ya seng a phomotse bopoleseng lena ke lentswela ya goa lefeleng le re lesela ya borae ke rapella kgotso ya Jerusalema le mefela ya tsa Israele le tsa putsana tsena go tla modimo ka dimotse ka boseng ka lefera ka bokaola modimo lo sone lefatshe ba sone lefatshe le Israele le putsana tsena ya modimo ka tsone tso long life long live Mokwena long live mohlophisi moholo long live Shalom Aleikum wa ka dikatse go khotse le Basotho Aleikum shalom dade ha ho be jwang la molao lona
o jwalo ntate Temo, I fumana le ka mora ke a shebella television ya le go. ale boa ntate Nombe ya mudombe. le bulia haholo ntate o shebella sealemoya pono le moo hei setsiketsi sa ke di bona tjena ka mohlophisi moholo e le laboraro bekeng go sothe motle ho renya bosupamane re tla ke re tlo amohela maikutlo a hao ka ditaba tsane tse amang le supatsela batho ba bang ba re le qhalo le supatsela ba bang ba re ho etswe diphuputso tsa ntlha ya nale ho tsona mono e re ke tswele mona fela ke utlwe hore na Mebusa re a mo fumana kapa jwang e re ke etse tjena fela mme mona ke bone hore na ntho tsa ka di tsamaya jwang ke etse tjena fela re ke bone mona ke lokela hore ke fete papatso mona bele ke tsebo la Mebusa re utlwe hore na o skhatholla jwang setsiketsi sena ana thotse di ka jwale ke tsena Mebusa ke nna eo Mekgwa le phele ne le tswa goma. Ke kopa a tlohle phone ya Samsung A04 ele hao ya di pedi go bona ena na ye mo ke 05 na mo ga yona ke 53 go tswa se tshwantseng ka go fudisisa gore ngwana e ntse mmasela bio phela hantle mme kolo yeno ya khana o go tseka tiba eno wa tla wa nthusa nna o re tsene ke le se para tsene tinya ha ke batla ngwana ka o re tse ntho tse ngatanyana tjena molaleng Mosotho wa eso ke tokelo ya hao go bona go ngwana hao tela ntle le ke lelo ka ho nka gape o ise ngwana ke ntelong ya mmasela se le go bela go tloa ka la 20 Mphalane itshireletso ke magala tsa bophelo ntse la fela bona o ditso ke le ka la bophelo o ile betsa ka phele o nsile ka pela le le Honda Fitting yentsho o nsile ka pela le tloa ho kae le tloa goma le mpikile ikaile mo Africa FM ke putsala tso la o sia khwintho khwintho lona ka nepo a ntse le re batho ba tenne ba sona se bopuo se tla ba le lesudi ebe ha sotha ha ke khwintho a tlise putsala tsong kapa ya ga ke tsebo go ilata mo eteng okay ona apere bang o apere o go tseka tiba e ntsho ebile ha e khotletsa hlogo ka go ditedu tjena na fela tse sengata o getse di necklace molaleng o getse le sale ka tsaba e le nngwe o mamela ka ke mamela ka maganga go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke dula ke le sedila ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tswa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tswa jalo mamela putsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng tsagaba re metsotsong e le shebele metso e tsheletseng ka mora hora ya botshelela mama Matebele wa tseba o lebetse mohala wa hae wa thekeng ka lepheleng le neng le tloha Roma lephele lena ke Honda Fit e ntsho e mo nkile mo thweng ke meikaele mo ya fihla ya mosia mona khwintho jwale mohala ona o ntse o ngabaula fela ka mono ka lephele e ka naba le ha ke utlwa hore o na imamelletse phutsalatso e nngwe ka moo fela e ka naba o ile a fetola ha re kena jwale wena moqhobi wa Honda Fit e ntsho e nkile Mama Matebele mo no meikaeleng o na apere ntho tse tshommeno mo nkile mo wa mosia mona khwintho ho sentse a ke o shebe ka kolong ya hao ka mo ho na le mohala wa Samsung
A04 o teng o ntse o ngabaula fela ka lepheleng ka moo ha ona motho ya o arabang. Jwale wena moqhobi o hlaloswa o rwetse katiba e ntsho mono moo teng, o hlaloswa hape o rwetse dinyeetsena di-necklace ntho tseo o le di-necklace tse ngata. Le ha le ka la bona moqhobi ya jwale ya rwetseng di-necklace katiba e ntsho o di-necklace, jwale o apere botsho, jwale o bile hape o rwetse lesale ka tsebeng e le nngwe. Wena moqhobi eo re ntseng re mo batla banna ke a dumela le baeti ba tla sheba jwale fatshe mono e ntse lla fela mohala o no ntse o ngabaula fela. Wena moholwane wa ka o mo siile ka mona ka Queen 2 mo nkile moikaele mma ho sentje a ke re thuse ka mohala o wa thekeng. Mebuza a re ke re utlwe hore na o se utlwile jwang? ka ditaba tse amang makgotla le ditlhahlobo tse di leng teng. Ntate, taba e nngwe eo ke bileng ka yona ke moporesidente wa naha ya Libya a tokonkong a tjhankaneng ntate ka ho ikgapela e fihla ho ikella tjhelete tsa setjhaba. Taba ena ntate e re ma-Afrika a ntse a hlaphohelwa hore motho ha a le matleng ha a tlameha hore a ikgapele tjhelete tseo bodikeng ba hae e leng tsa setjhaba. E nngwe ke taba ya lekgotla la boipiletso la Lesotho le lelekileng agente e neng e kgelosa lekgotla ka ho bua leshano ka pele ho lona. Taba ena ntate e re makgotla a ya a ntse a hlaphohelwa hore batho bao ba Sotho kapa setjhaba se ba tshepelang hore ba ka bua ditaba tse ka ba pholosang ka ho makgotla e ka ba bona ba hlalosang makgotla. Setifikeiti ntate se boetse se feletse ka Mosotho ya thonyeditsweng lekgotleng la dikgang tse pakeng tsa sepolesa le Basotho e le hore malakaletsa katleho le mahlohonolo a mosebetsi o mokalokalo ntate. Ke tlotla e kgolo ntate Hlakane ho bona Basotho ba ntse ba fuwa maemo e sita le hona ho thonyetswa ditulong tse kalokalo. E se ka Mosotho ya jwalo ntate a ka tshepahala Basotho a sebetsa ka nnete le ka tshio a seke a tshaba molomo wa sethunya. A ke tlile jwalo ntate ya leboha. Re lebile haholo hle Mebuza. Thank you ntate. Mme re maketse Busa o ne a qhaqholla setsiketsi sa ke di bona tjena ka mohlophise moholo. Moqhobi wa Lephele Honda Fit e ntsho e tlohileng ka mona ka moikaeleng e tla toropong ya Maseru ho sentje. A re tshepe o so fetotse phutsalatso jwale. O na le fonofono e setseng ka mono ka Lepheleng Samsung A04 e ntse lla mono moete la o ka sheba tlasa ditulo mono e ntse lla. O no rwetse katiba e ntsho o le lesale ka tsebeng e le nngwe kore re le ka hore Mosotho motla re mohlalosa tjena motho ya tla ipona hore he bana wa tseba ho ntso bua ka nna mo jwale o kentse le masale yana a molaleng mo e ka ra mangata masale ano mo a ke re thusehle moholo wa ka mohala o sile Mme Matebele mona Queen 2 e re fete momamedi re fetele nna
e nngwe ke a hutla he weso nna ke mametse sealemo ya segauko he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le leseding la ditaba tse ntšhantšha le tse ipetsang pele o tšhwa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tšhwa jalo mamela putsaletso Ntate Mahale ka marangrang ho ke ditibo hlakane tata gore hlalosetse fela hle mogolo wa ka ka tabela puseletso ra e bolelang go Basotho no ntse etsala jang go etsala jang go ya pele ka mo go tswana fela tshwara jang lefatsheng mo Africa FM ke salama ya sa Bosotho le Bokreste bohle ba bua mo sona ba mamedi le batsamaisi ba mananeo ba lebeletse bua Sesotho se nepaetseng le ho ela hloko dipehelo tsa Bokreste e leng thatano tlhomphano le mamellano ka dinako bahwebi le basebedisi ba se ba ka fumana puseletso ya lekgetho ka marantlafatso e ntjha ya ditshebeletso ya setsi sa Lesotho sa lekgetho RSL. Ditaba tsena di hlahelletse mokeng wa bophutsalatsi ba naha ena maobane a re ke re kgokgwanya puo le Ntate Mohale Motenalapi. Ntate Motenalapi re a amohela le wena phutsalatsong ha re ke re ya ntate ha re ke re qala hona mona re ke re hlalose hore na polelo ena e ke sa tswa e bolela mona e bolela hore eng ho no ho ntso ho etsahala eng ho ya pele ho so tla etsahala eng ka methati fe ka le wala di tsana le mamamedi ba putsalatso e lo ka ho so hlalositse ntate ke le ditsala ka ke Mohale Motenalapi ke ka mona ka lekgetho revenue service Lesotho ka le fapela thuto le tsamakgetho ya data kale ke hlalosa fela hore taba ena ya khutlisetso kapa refund ke bothati bo sengwe se ke tsaka marangrang ke tle ke bontshe hore ha re bua ka khutlisetso kapa puseletso kapa refund re bua ka tjhelete eo mokgatlo ba e lefileng ya lekgetho mo e reng ha re hlahloba re fumana hore ehlile mokgatlo o patetse tjhelete e ngata ho feta ka moo a na lokela hore ebe o e patetse mme mo e bang mokgatlo o patetse tjhelete e nyane ho feta ka mokgwa a e patetseng le se re bua ka hore jwale mokgatlo ya jwale o loketse hore a patale empa moo a patetseng haholo ke moo revenue service Lesotho e kgutlisang tjhelete eno ya hae eo a e patetseng mme mokgwa wa e kgutlisa e ka ba mmedi kapa e mmedi ke mokgwa o re reng ke wa ho fana ka tjhelete jwalo e le cash kapa e le mokgwa ho hlahloba hore na mokgatlo enwa o na ntsa sa bolote makgetho a mang mme tjhelete eo e bang o na le yona le refund mofuteng o mong wa hafa e ba e sebediswa ho patala mekoloto e bang e teng e amanang le makgetho a mang hobane jwale mefuta ya makgetho e batla e le mmalwa pele ho ka etsahala hore mokgatlo a be le tjhelete e ngata a e patetseng mofuteng o mong wa lekgetho antibale kapa ba lehlakore le leng ho na le makgetho a mang a ntseng a saletse morao le refund yane e tlha mofuteng o mong wa lekgetho e se sebediswa ho tablet ba hore makgetho ana a mang a leshwa jwale le ho mokgwa ona o reng ke online refund ditaba di ne di sebetswa manually kapa ditaba ne di sebetsa ka mokgwa wa letsoho mona mo mokhabi ana tlisa dibuka tsa hae kapa di-return tsa hae ke di-return pele ha sa ente return ya hae go bolela go etsa tlaleho ya hore lemong sena se sebeditse tjenana bakeng sa makgetho ke le hlahloba hore na se sebeditse hantle kapa tjhe lekgetho leo di lefileng ke lena hlahloba hore na ke lekane kapa tjhe pele ditaba tseo di ne di etsuwa ka manual kapa ne di etswa fela ka letsoho jwale o di etsa ka letsoho o ne ho etsa hore o diehise haholo hore e qetelletse moo e bang mokgatlo o loketse ho fumana refund ya hae
e ba jalo bo nka nako e telele gobane jwale go motho a tlo fumana refund ya hae e ba methati e mmalwa e etsahalang manually ya nnele le ko nnele e ke le business se le mothating o re se bona gore batho e se le nako e telele ba sa fumane di-refund tsa bona fela jele ba ne ba lokela gore ba ile ba di fumana ka nako eo jele ya ba se se ikeletsa gore taba tsena di loketse go di automate kapa di kenngwe gore di iketsahale ke go ntse go na le di netefatso tse tla etiwa ke rona re le siti go bona gore le ha ditaba di automate kapa di iketsahatsa fela go ntse na le mothati o go ntse o loketse go di approve haholo ha re bua ka go fekisetsana ha ditšhelete pakeng tsa siti le bagage le morao tjena go so kena marangrang a hao fela a details platform ka bokgutshwanyane mme platform bona le buang ka bona ke account ya hao wena o le mogagi le ha o kena ka mo o kgona go etse tlaleo ya hao e le go sign mme ha o ka tla go etsa tlaleo ya hao hang ebile wa hlokomela go na wa kolota gafa kapa wa kolotwa mme ha o so hlokomela wa kolotwa ke mona mo ka hara platform bo tshwanang e bang jalo o so o fuye monyetla wa o so penya fela mono go refund mme ha o penya go refund e tla bontsha he ho bona o saletse ke refund ya bokae a kgethong a fe mme wa ha o fela e sele go jale e be o a clika with a request a refund mme o sentse request a refund ke mona mo platform bono go tsebetsa di sentse go fa o bona application ya hao kapa kopo ya hao na e sele methating efe mme e se ke bontle he gore ha go tsholo gore bua ka makgetho a na a mabedi a income tax se bua hape ka lekgetho la VAT e leng value added tax jele ha le jalo ka ofe a tla bontsha bona application ya hao e sele methating efe mme ha e sele methating e pelenyana e tla bontsha he gore ai jale e sebeditse kapa e entse process empa haeba application ya hao e fetile kala kapo e ntse le mothating wa sebetsa kapa o apply dithaebe ha e so sebetse e tla ne bontsho ai application ena hao status sa teng se pending o bolela hore ha e so ka ba e sebetsa empa ha e qala ho sebetsa ke mona mo le tla be e bontsha status application ena hao be in the process kapa processing e status se seng so e tla mo se bontsha empa haeba o apply le application ena hao ina di ditaba e ka nna ba mohlomong o na le tlalo tse ding tse sa di etsang tse le tshwanele go ile wa di etsa e ba mohlomong o ntse o na le ditaba tse ding tse amanang le di-return kapa ditlalo tsena tsa hao di tla bontsha go ka nnete ehlile application ya hao e rejected mme o tla fana ka mabaka bona o loketse go jele o etse ma o bolela gore ke status se seng kapa ke boemo bo system e tla o fa bona wena o solo go kae processing ena hao ya refund mme se seng hape ke bona me tla bontsha haeba e sentse sebediswa e tla re processing empa ha e se sebediswa e tla bontsha process ha le process ke go bolela gore se se hlahlobile mme di-receipt ya amanang le application ena hao a ne tle bone gore ha di kalo kapa ha diyo mme jele o so le mothating wa go jwale o fumane refund ya hao mme ditaba tsena ka o fela o di fumana kapa o di-updatwa o ntso le ofising ya hao kapa go se bone gona teng go hao ko go dithala o kene marangrang a rona ka nnete a ke batla le gore ko kene halong ntate ditaba tsena di hlalositswe di utlwahetse ne ke tla ba le dipotso tse pedi tse tharo ke mpa ke kgaolwa ke nako fela ha re tshepe basotho ba utlwile he ntate gore ntho di se di etswa marangrang jwale ha o sa etswa dintho ka letso matsatsi ana ka nnete re lebile haholo ntate motena la pele ka mosohle o no fumanele ha re hloka ntlha tse pedi tse tharo ka moo ka setsing re lebile haholo ntate mosotho motle ke ntate Mohale Motena Lapi o thewa ka bona ka setsing sa pokello ya lekgetho RSL di jwalo he ditaba tseo tsa ka moo